U tišini gradskog groblja u Ćupriji, pod hladnim januarskim nebom, danas je ispraćen čovjek čije su ruke godinama ulepšavale najpoznatija lica naše estrade. Matija Radulović, poznati frizer koji je prerano preminuo u 43. godini, otišao je tiho uz prisustvo tek 20 najbližih prijatelja i rođaka. Dok su suze i jecaji odjekivali posmrtnom povorkom, javnost ne prestaje da bruji o misterioznim okolnostima koje su prethodile njegovom odlasku. Da li je estradni frizer žrtva kobne lekarske greške i da li su zubi, na izgled bezazlen estetski zahvat, zapravo bili početak njegovog kraja? Pre nego što istražimo detalje njegove jezive ispovesti o masakru koji je preživeo, kliknite na subscribe i uključite obaveštenje. Na ovom kanalu čuvamo sećanje na one koji su nas prerano napustili. Matija je preminuo na sam badnji dan, ostavljajući iza sebe tugu, ali i brojna pitanja bez odgovora. Iako zvanični uzrok smrti još uvijek nije saopšten, njegovi posljednji mjeseci života bili su ispunjeni nezamislivim bolom i borbom za zdravlje. Sve je počelo od želje za lepšim osmehom, a pretvorilo se u medicinski pakao. Frizer je javno govorio o stravičnim posljedicama ugradnje krunica, nakon čega je otkriveno da je alergičan na metal. Njegovo telo počelo je da se gasi, a zubi su bukvalno nestajali pred njegovim očima. Ali najpotresniji detalj ove tragedije tek dolazi, ostanite sa nama jer prenosimo Matijine posljednje optužbe koje lede krv u žilama. U svojim posljednjim javnim obraćanjima, Matija je bio brutalan prema stomatološkinji koju je optužio za uništenje života. Masakrirala si mi zube i od njih nije ostalo ništa. Uništila si me zdravstveno, pisao je očajni frizer. Ispričao je kako su mu zubi ispadali sa korenima, dok mu je doktorka navodno tvrdila da je to zbog pritiska u avionu. Matija je od stresa i bola spao sa 74 na samo 64 kg, priznajući da je doživeo potpuni nervni slom. Verovao je da će pravdu potražiti na sudu, ali ga je sudbina preduhitrila. Danas, dok estradne zvezde za kojima je Matija godinama brinuo tuguju u tišini, ostaje opomena o tome koliko tanka linija deli lepotu od tragedije. Da li je Matijino narušeno zdravlje direktna posljedica ovog medicinskog spora ili je posredi nešto drugo? Njegove slike bez zuba, koje se sramio da objavi, ali je to ipak učinio da upozori druge, ostaju kao trajno svjedočanstvo njegove patnje. Šta vi mislite o ovoj tragičnoj priči? Da li se estetski zahvati na estradi prečesto pretvaraju u opasne rizike? Pišite nam u komentarima i podelite ovaj video kao posljednji pozdrav Matiji Raduloviću.